akra we di timpanifo atem yempe bele duru ba bia akra ne se bia oka no we atem ne dia odidi nana wo ye ohene na wo ye na asekire ne sen wo di wani ato aban so sa aban na ma bibia wa bra na wo gitum se wo so wo ye ohene enipa na wo di wo muso ese wo ton sa ase a sika no de bibi enua keke design krom with enua mayen wusa na wososo ankure ka che wade hye se wa ankure bia fa besi ofie ani mu yemfa border mum aban breme bola ka na yemfa nsesa border e wo mikrom ukrom be nit edu ba bia yemu bi na ye fatase ke edidi ahene ko ahene ye nyanka befo yese obi abese obedi ohene wati abrochire yese onkodi ohene asase okoton adi entinani ache onwere se wotu kwakwatena bloche wo sua bibi de akobo Ghana wo sua bibi amanipa hu se wano ne wahena odi eso ndia mu bi se yekurom ukọ yekurom a anfunu bi won ma omu fra bloche be didi hene emfa so bia mo so ye mikurom ayen fonketo na mo se wotumfo asem yesra mo be di ahenie na nana kakra bi na betima ya ye Umayma, communal leba, a tuabina bagia, fagiche, enua ne didizakro, ukrone a crofon crack, a crodada, who bet me dunia, a diani fifi, ne diano, a never one man, and yet intended or do mo, now the boy bonipo, a chroma enua, a broche near you will never one my udria, a baby so many years, and yet intended a moon top, a drink. Say nua na mo dwatwa ama mantam brono e kwan so e na wonam me se kumase ba bi brema UGC ni adade ye di nua design area na ma ye say kumase kuma wudufo nyina wo no mugu go say ye abana gukota ena mpanifo wo kromo municipal na assembly no edwadwa nua enti kota na ma edura na dwa street light ni didam ekro na ye fe ndi ye say esikafo na wo sika no so esi dan papa edi MPP for emra du say sa no ma we mu ayemfo no mu area ye to abama mo no mu ne nana mo tenase sika na de mo nana ye so wasege kakra say ye pese wa awudwadwanua e wo area no nana yeso ebegu kwan na kuro na ye fe ne ye twa ma ehu say e kuro na ye to abama MPP no ye siesim NDC ba hu nya bi mi ahwe mo amfa mo komo sense ne ayemfo no ko tenase na mo kire wo na mo cha wo ma Nansan kan ko for ya face the country. Timira do say MPP for pen for mesra mo share video no. Emira do say MPP for pen for. Mo soso mo de money be kire mo areas, mo mpesua so ba bia to abama mo. Na mo soso no mo hu say 2024 ye adwuma wa Ashante region, ye adwuma wa voter region ba bia nya vote free no. Ba bia mo nya mo one seat no, mo nya seat free no. Voter region won mo konko sesi ho na munya sa afra wo hene no e life ma no do mama ba onko ya ma no yemfa mo ko tumfo asase so asantema mu Asante region mo ko na mo ko sesi kumase airport no mo ma nya krabetwe kumase runabout mo ma nya mo ko north ba bia munya vote free no enye to mama ekuro to abama mo no na makwa group ni pa na wo ho no area na aye to abama mo be mo fa mo pin sheet no mo fa MPP foi me se mo fa mo pin sheet no mo twa na se ato aba wi mo jaguo ba bia mo nya vote no mo konko develop area no mo ko yi wo makwan no mo sem aba mo to ye no fa so mo nya na no Sasuna enkrana mo call door to door no mo fa adwuma mo fa MPP ma wo mo party card no obi ani age se mo party card me wo MPP party card me ni je se me party member simple na wonya adwuma ye enkanya ne se wo ko fa NDC fo udu airport wa enkranfo na guo enkranfo ya mo to aba NDC fo nkra yi eno mo che bribe na corruption gu airport wo ye wusa wo katwia na ye sisiu ye kan kra chemo wo batie dia
Watching Ghana who to Amodi mobile power NDC form cry na Google office. And omu ye adwuma, and omu via Ghana, and omu di Ghana bone. And unti dia na do baby ayehunu. Emre du se MPP, ye di ani ehwe ye ma. Modi mani ehwe baby amunya vote free. Na ka mo kra da na mu lusu aba. Mo amunim se mo constituency ahanum ye to ba. Ahanum ye wo vote. Mo ba na attention. Please. Na mo di mani a kire. Nduma na koso. Ye fa dwuma. Wo ma mo ye free education. Enke ye. Wo mo to aba mama no mo ko school be free. Yeah. That is how we do it. E kromra. Party otiso no. E da dwuma fa anya obi ana nya o. Wa akọpa odwuma free. Na ba dwuma de o mo fa ma wo nya party member. O ma party office ma je dwuma. Over party office na party member ye to dwuma ma wo. Wo benya high office. U dipre no u certificate, uni certificate so anya de wakọ ba bi cleaner. Enti cleaner for wo krom akra no. Eji nice pay. Na dey free man the whole country no. Wa won to aba man wa enjoy bi. It's simple. When I'm with you free, now come with this idea, we know, I'm at the whole country. Now, what did you I hear you for my party members. When you put to a project in a district, I'm going to vote free. It's a simple. Mama, now so difficult, and this is what you can't throw. God, I'll call you man to baby. I'll call your project not to baby. I'll call for Arabia. Why you end this youth? Actually, I'm a party match or bread. Enti wa hiri we beto na kana agene am end this for ya hope say na we obeto aba mayen na we otaye achi yesremo. This is the time we need to understand how it works. En kaneno na Asante region yesi ye nana mayen fo no ebi NDC for ebi ye say na enu enso stay ye da so to aba mama Asante region to aba. Enso na nanu ma ye ma wa tu. Ama ma hu say no, mo ba Ghana sesa, mo ba Ghana konanim. Enti ye say ye di na nanu matem. Because of say ye di na nanu ma info atem because of say MPP no. Otumfo abona na ado abaso. Open so abona na ado abaso aye no kre. Obuase manzi gui under the Mahama. No one care. And then na ado adaroma obuase ye